Second topic, chieftainship and documentation of Kuki village. Topic se tasengumukti maroina ngasi topic se kariti tholok puno harakanda Manipur sarkar ki maroina tribal affairs and hills ki department dagi order ma thokpane madudi Manipur ki hill area sing hill sing se 1964 ki record matungina documentation tawba haina order ma thokpa orders ki hek thoklakpa ikui debita masigi wafam se Kuki Chief Association Manipur ki site tagi masigi tawudor documentation sing se Kuki village da tawayaro herakpa tawgi the whole documentation ki order to budi hill da tawadawa hill Manipur ki leriba hill sing sigi documentation 1964 the base taroga haibani order de aduga maroina objection haidi maswai si tawayaro habi wafam lakpanina ngasigi topic se chieftainship and documentation of Kuki village haina thonjabani aduga maroina karigumba kanda thingba sigi maram si maram chaba mo oiba jatla haibagi lisang sitna tawgi di maroina Kuki village sing kari sing chieftainship ki chanabi ma adum lisang china lakhibna maram orakanda adum soi wafam se tholokpa jatla aduga chieftainship ki wafam lakpa kanda chieftainship se atop state northeast ta kaida haragana Mizoram da kaida maswai se 1954 da chieftainship ki magi system se swai da abolish thore 1954 da aduga India gi oina matamam dum tabirang mani mayam su dum tarang mani khali mamangai da thaina chatna bhai tai zamindari haidana haidi logyam chaba lopu mana dum lomapu oiba lo mayam mai mingdoi ba swai gi zamindari system se chu 1951 adwadi swai se magi abolish ki amendment act of 1951 adwadi push tora kanda zamindari system sing se chana ni gi da bane aduna lai wafam di chieftainship se kuina chanarak pasi kamang chanaga le hoja no haiba gi wafam ma adu karigumba kanda Kuki village da documentation chathaba yaroi maduri 1964 ki da record ki matungina documentation chathaba yaroi haira gadi masigi power se chieftainship system sina pibra Manipur na karigi kuina chana hori heavy wafam singkida khana jana batanjani lo yengbi bu puna makpu sarsan samana impact news ki manungla zaram oksari lo ngasigi lengjin biriba guest singdi ai gi thang thang phambiri basi asang kasa president indigenous people forum Manipur ne e oja kasang sarbu yan taram oksari adu oja asang kasa ki oja lengjin biriba si laisram sarat singh retired research officer planning department Manipur ne ai oja sarapusoi taram oksari adu oja sar ki oja lengjin biriba sina santana hakpam Secretary General United Committee Manipur ne ai shanta guchoi taram nokchari dasarat hojiki mandi sigi yaroi haina oppose top se moi Kuki Chief Association Manipur haina KCAM haina ma Kuki Chief Association Manipur sina hairiba documentation se yaroi aduga kaino se akhoi hojiki government order thokpa tribal affairs na thokpa se maru waina madu compile kana su tawbo yaro honor tawbo yaro haibani masi yaro haibagi isam samba point di masi tawbo matamda illegal villages abnormal villages grow mayam se okay loi na se thoraga dorba adugi da maru waina moina masi tawhoning da bani da sengna haibadi ko adu lakchaning bo wafam di akhoi masi na takpadi ngasi ki thokliba situation siga yamna mari leinare okay leinare habadi Manipur da NRC je mayamna yelhomi mayamna di pame NRC chatsan je NRC tawsi NRC ji apply tawsi NRC ji implement tawsi haiba kanda hairi bai chi no Kuki singsin heta kana oppose tawbo ko NRC chatna ba yaroi tawbo yaroi kholo hena adu di kari maram gino kari intention no hai bese question chaw na la e amuka hojik siu asigi 1962 dagi base tawraga 1964 dagi akhoina de hana 1951 50 da hairam bani adu hojiki paliba lengak se na mu 10 years 10 hapchan na ko lakraba bot ni haba akhoi di 1951 dagi tawro hai bani adu phobu the base year se adu bu government na mayam gi khalaga 64 haina haire adu 1964 gi base da year da hojiki document tawgani haiba kanda moina yaroi haibasidi kari intention no sidadi yamna akhoi se machine takpadi asina hairaga
illegal immigrants influx yame refugees yame hairagasu akhoi adu haigino mu hai aduga adudi NRC implement tause hairagasu adu chanaba yaroi mu hai hojiksu 1964 gi based ta masigi documentation je kaino tause haiba kanda adusu oppose amu tawe adurdi chi no Kuki singna tawriba pamli base karin okhoi phap ta de aduga si lenga kam leiri lenga ma makha da department leiri department ma paikha jaba ya ba thabak document ni adu da oppose tawe adu kana su kaino tawe yaroi haina directly indirectly tawe sidi adu di government se department se moi gi makha da leibu mong da amu ukhre lakcha ning bdi asina takpadi Kuki singi marakta conspiracy yamna leire asina takpadi yamna open oina moina phondokre nahandi akhoi illegal immigrant indigenous nate haina dum hairaga lawbase madu taning de madu haigno haina shawe ba ko shaurakpane ba adu asengba Kuki oiba taradi asengba Manipur gi kaino indigenous mi oiradi moi welcome to phom thoeba yes akhoi Manipur gi oina phajana record ama maintain thamsi base year ama tawraga sumaina thamsi haiba masi tungi lakataba mayam gi future gi kaningai gi tamakta akhoi local sing the non local sing na overtake taw daningai gi tamakta hojik India da su world da su maru oina asikumba local ga non local gi problem mayam se akhoi gi leiba gi tamakta world the crisis chawna thoeba adu Europe kuba country da di Europe ki continent da di yamna mase tawdana even maram charasu visa phawbo da pi da mayam se leiraga strict tawra leiri hebo hoji Nagaland da su rin haina tholari base Dimapur da non local singna over power duga moi gi population se hetta abnormal grow tawba aduna ngasi gi Manipur da aiji now Kuki singi village abnormal grow se kyano yengo thousands selaga leiri masisu kaino oire aduga yengo akhoi illegal immigrant nate akhoi indigenous ni akhoi yelhomi ni akhoi su Manipur kaino ni akhoi refugee nate akhoi mapande lakpa nate haina adum haiba lawba aduga hojiki ena haibado NRC implement tawse harasu NRC adu chana ba yaro haina oppose tawba mamangdagi hojiksu amuka 1964 gi document based tawraga base year tawraga document ama tawraga khanthokse mitop khanthokse natraga kainoma mase semthokse chumthokse haina government na tawbasidi mayam akhoi welcome to phum thoeba adu kanana su yekte adu ichina Kuki singna mang tharaga mu yetpa hawre aduna takpadi hurande hairaga adudi huranderadi madu bijar tawse haraga yaroi hai adu hurande haraga mafam aduda inquiry tawrase search tawrase mi thajalase police haraga adu yaroi hairadi huranbadu leibi natro aduna mafamada drugs ki paukhra tabadagi police na change hai kanda thingbedo bo mapan lambi da thalaga thingbedo adudi drugs tu le hai bane aba pare laiteradi changhalaga yenghanbada kari lege kari kai ge so what is the harm aduna what is the reason what is the subject what is the agenda hojikti ichina Kuki sing the tori base akhoi as a citizen of Manipur as a citizen of India ma oina akhoi di confusion lay khre okay we are Indian we are Manipuri hojik akhoi Manipur da India da oina akhoi leire adu wardi state asigi record ama maintain tawse haibani aba kana na aji phobda leirame adu matungda karamaina lay haibagi record tu leitaba tarade kamaina akhoi record tu leitaba tarade hayeng population gi khangde hayeng any indigenous gi khangde hayeng any development gi khangde hayeng any influx gi crisis la pa kan kamaina deal tawgani aduna record chidi must ne aba adu thamse tawse na process taw kanda Kuki Chief Association Manipur haina ama tawraga madu tawba yaroi adu kanasu honor tawba yaroi madu follow tawba yaroi na thorok pasit it's very unfortunate okay adu tawga tawsunu masidi moigi opinion ne akhoi leiriba mayam na di lepak na di masidi support tawraga asidi tawdaba yadi okay lebak na support tawraga haibadi maruina state wants to know highway question like madudi the reason behind the protest and objection madudi sarkar ki order mana thola kanda maswai se particular department lere aduga maru documentation sing se chatharak pase 1964 gi on what record to the base tawraga documentation chathabada thingbai maram se yarga dem tang khangan bi haibani not only the this year documentation that the NRC to share to
ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯀꯁꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯅꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯗꯕꯅꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯡꯀꯁ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ 1964ꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ documentation chatharakpa overall hill area gi matung hill area da manipur gi tholokpa budi tribal affairs and hill na tholokpani masigi order se aduga maru oina objection la amnina objection la koi possibility khara pano torosu khara adum pusin biro ko yadi yarani documentation chatharakpa 1964 swaida record sing kari sing ke adum prepare tobam changbra prepared already tawraga lekhapjala kayam challenging oidau jano objection ki kari wafum sing kamai jengbi aduga sarkar na paikhat ki haragadi adum paikhat pe yaraba jala haidi documentation haibama aduga magi masida karida bi soroga hand 1964 hairakpanina adum irai na pangthopa yaraba jala sini hoja sir ai kena thamjage akoida hojik mayamna akoida pamnadi bise sarkar si yam phajana run tawba praja gi thabak yam phajana tawba praja gi welfare schemes mayam phajana implement tawba law and order maintain tawba khotba si kuding makse mayana pamnadi bu kuding makse akoi kuding muna every community gi grievance se sarkar na tawriba thabak mayam ji akoi ning bathungde satisfied oide khote haibigi kholao ne ba tawnari bise ado sarkar ji efficiently run tawna bona mala koi data sange okay data is very important aduna 1981 da British government na ahan boina moina Bharat da census start tawre census ka idang de start tori no the colonial government moju they also need certain information to run the administration whatever may be the motive behind the census resource extract of give high role law and order maintenance give high role citizen mayam khudimuk se but they need data adugi data mayam du leibaduna ni British government na koi Bharat sirida with an iron fist rule tormi se only because of their data they have collected through the census akoi gi Bharat da juning khatam Bharat ta akoi gi just after independence akoi gi sarkar ji gi akoi gi law and order da focus tawba du government du na ta ba welfare government na akoi na establish tawnu bukhanare Britishers in a common but data do madu sufficient with in a koi ju Bharat ki central statistical organization linkatana kokatana koina Bharana pa maybe economic model social model adu me adu plan tawnu buhana bada madu ge data khomok pane hajari other government needs data ada aina Manipur da akoi dingak pase paucity of data reliable data se masi every researcher every planner aduna punamakna masigi akoi Manipur gi hauji gi siona jakwalab matam sida data phangdagi samasya sini ba akoi Manipur da leiba mayam se ada hojik che village se akoi na planning department da lejering ida PICT department is moi list of village me maintain da weba kari dam ta no ba village at a time village was the unit of development ising thakwa phangan ba ba do hojik budi har ghar jal la re matam di village ma water supply pi ba village da torom me ba aduna moina village number of villages moi pire PWD department rural roads ki connectivity pina bagi moina pipa list of villages sam lai re tribal welfare ki list of villages sam lai re census ki list of villages sam lai re a lot of confusion masi sam lag bane hajari ba aduna de kaino masi ki masina koina planning commission da koina proposal tha bada ju khot bada ju kar ikai bana musum yaure koi masi reconcile to buda so difficulties le abam batam buda aduna masi sumna gi reconcile to buda nate list of village farm number of village le tabai se adugi village mang data le tabai je it is a very big blow to policy planning too plan to buda jum do so hurdle mane hajari ba okay ado ha bada ine thamjani gi se howjik le di baj da sakana village mayam gi list mayam khom na khotana to bai se so far aina khangjabradi akoi je hojik baji we are careless about collecting data maintaining data record maintenance ki di akoi je careless we ba adana hojik aina kanbada aina jingja baje department jing strictly data torongmani ha baje data gi matang si di akoi je yam poroi aduga jingda aina janena matang kuin le jeng matam da akoi sub division office kara le ramme ada moi je data se
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯦꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯅꯩ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯗ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯂꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗꯥꯇꯥ ꯈꯔ ꯈꯣꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐ ꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯒꯠꯂꯒ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯁꯦꯡ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯃꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯇꯥꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯪꯆꯤꯡꯗ ꯆꯤꯡꯅꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯗꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯣ in a democracy no government can have hidden agenda सरकार hidden agenda amta leibi aroi maramdi assembly da pukhalakani praja mayamna public platform da punamakta discuss tawna ka duri bani adon masi sakana magi record khom bai base masi de ya mena tawrei bari reaction je ain kan it is a bit far fetched adon khara kantha dana record mayam ti tawhan bi bo koran bi ba mayam masida facilitate tawon ba phagane khale ani suba issue da aina ma thamjaring base adon thambi gare akhoi bharat sida chieftainship right of course Kuki jingi kanoda moi history da moi cultural tradition da moi chief singjibu moi na yam da respect to ba khotpa always matam kuding mukta moi sigi wa ta ba khotba dum tradition ma lapani ado hojik se chief sing da moi cultural ada kano mayam affairs ada de mayam gida chief sing da right kar moi na thambado mad in the realm of their culture tradition mayam gida moi right kar thambado to then land ki matang da amagi matang da scheme implementation ki matang da chief ki right it is anachronistic akoi bharat da 1951 adon habi gare zamidari abolish to gare sara pate na habne hojik ti koi independent india ware bharat da phai job ji kana no praja ni people ki sovereign people na भारत की sovereign people ना गणतंत्रिक कोई मांगदा पुनः खानर मदुंगदा भारत से कदम होइगदगे करी होइगदगे कदम चकदगे करी प्लान तगदगे खुदिमुक से democratic people of India ना लेपग मदु तगदबनी हाइदना मदुने बाय कोई भारत से गणतंत्र होइगर बराय बा रिपब्लिकन अदुता सिदा मुक चिप छिकी रासे मसिगी रासिदि it is anachronistic मरमदि मदुना अचौबा अखोई लेरमी बा ट्रेडिशनल बा पोट मयाम खुदिमुक से मतम की इचेन होंगदब खरा होंगइदब खरा मतम की इचेन होंगदब पोतो अखोइना मतम ग चुनना हाना लेरमसु अखोइना थादोकदब पोना करिनो अनौबा अखोइना करा पासिनदना तौबरो अदुना करिनो हाइबम अखोइ खंगद्रबोइदि अखोइ लेरमी बा पोट सि एज इट इज रूम फ्रीज तौदना थंबा अदुंबा वाखलोन अमा लापसिदि मसिदि मॉडर्निटी के चानदब पोट अमने आई थमजगे अदुना chieftainship की राइट अदुगा कुकी chief सिंगी मथौ मोगी तौहन थोकबदो मदु मतंग मतुंगिनो होंगनी मदि होंगदो अखोने वेलकम तौगदबनी अदुगा अनौबा लापा हजि होंगैबा मयाम पुन मसिदैदा chieftainship नंबरम मोइदना हदर वेनबदो मदु अखोइगी नते कुकी people सिंग ओइनासु मदु अफबनते मोइ गता जुनते अखोइगी समाज सु ओके इट्स होल ओवरऑल दा लोनबा किनि अमरोम दा हारदि मोइ की chieftainship की मोइ सिस्टम दो चटनाबदुना सोअन दोइसे स्टेट सिगी ओइबसी सुदुम लोइ सोक्ति सोक्तोइने तवदो यान नाना हेक इमीडिएट केनो से कनादा ओइदोनो हारदि कुकी जिनाउ सिंग दो ओइदोने मालमदि केनो हागन चिप तुना हाइबदु तौदिया दे मरोन लेन की करी वफम लाकपसे अतै अतै कल्चर ट्रेडिशन करी मतंग दा यस फंगबम तोप खरा खरा अदवाइ गिदुना अमनी अदुगा लेन का हरदि याम चावबु इशू ने याम चावबु मेटर ने अदवाइ दुदा चिप की करी की खुद थिंगन बदो मतंग मुतु होंबम थु हेबनी कुकी चीफ एसोसिएशन ना मोइना तौरेबा उजागे गवर्नमेंट की ऑर्डर से 1964 मतुंग दा लेबा खुन की लिस्ट पीयु हाइबदा टीए दा को हादि केनो हिल एरिया काउंसिल को पीयु हाइबदा महोइना पिनिंग दबगी मोंग उलेजे सिदी अखोइना याम चौबा कनेम तौगदमने इवन मोइ मथक तबौदा केनो लखट पे लीगल सरकार ना लीगल स्टेप लौ याब जाने केनो आइडी मसिदा मसाइगे कहनी को अखोइगी केनो गी 371 सी ना हाइजे 371 सी की क्लाउज शेड्यूल 2 की क्लाउज 9 हाइजे मसाइगे मागी केनो सिना chieftainship की मॉडल सिदा को मसाइगे सक्सेशन दी याबो को सक्सेशन हैव दी
ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯗ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯁꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯁꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ 371 ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ 34ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔꯗ ꯆꯪꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ 34 ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯗ ꯆꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯖꯒꯥ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯄꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯏꯊꯅꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯣ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯨꯚ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯗꯣꯃꯤꯅꯦꯠ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯂꯤ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯁꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯏꯚꯟ UT ꯐꯥꯎ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯝ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯁꯨ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯎꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ TD ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯥꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁꯇꯨꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯠꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯖꯒꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯔꯩ ꯌꯦꯠꯄꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯗꯦꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯏꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ NSNIMꯒꯤ ꯑꯦꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯅꯩꯅꯔꯕ 371 ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯩꯅꯔꯕ 371 ꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯅꯩꯅꯔꯕ 371 ꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯈꯔ ꯇꯛꯈꯥꯏꯒꯦ ꯅꯩꯅꯔꯕ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯅꯩꯅꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯥꯞꯅꯗꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤक ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 371 ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐꯇꯦꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ
maru ina Kuki gi hai tare ko masida all over notice ta kano se chieftainship se abolish tawgrabane ko adubo lam khun nama pi ba hai basidi either kano na pi gadam ne khoi huji lam gi oiba mari leina ba department hai ta ko section jina tawgadam ne adubo hill area committee sina kano empower to bagi mong da mahoi na utlaga mahoi praja gi marakta su sum utchaisan bai tare ne ko aduga utchaisan laganda illegal immigrants sing gi changpham oilise kanana oige hai ganda article 371C sine hill area committee sine aduga ngasai gi kano je hill tribal council sine maruina any Kuki za taba jaga de chief ki association sing sina chief amana heta mana verify toksan graga di madugi mi dong ngasai gi aadhar card phangba ya bagi ngasai gi hill tribe council sina verify toksan graga di phangba ya bagi model jam pasana sina ganda political dominance amane aduga ngasai gi aina haiba linguistic map amaga semna ba honara pase makoi gi kano ne core agenda ne aduna swai matang se la kanda ai akhoi gi haita ko UCM gi haidra natraga Manipur public to UCM gi UCM gi habdi public interest haita re ko akhoi na mayam da present tawningi ba pochi kaino gan nauji akhoi gi leiba politician adagi akhoi gi hujik leiba kano se akhoi gi hujik leiba present Manipur gi scenario se da akhoi na yengdoi se whether this policy se sigi policy se still continue to da phabra natraga phatabra natraga lan interpret tawribra tawdabra haibdo yengmai mathau am tare hujiki yam lubu situation da lakdore bishum sa yam phaja wafum ne maruina santa thank you thamai wafum se maruina swai si injan ba makha adum sangdana chatpa ya doribra natragana same order se thokti thoe tawdu khara henna yingthong yingjin aduga ngasai minute nama yengmum suma thok tar kodro haibu wafam dune santan thabi 371 si gi swai gi si lana sinabra haibu wahang ama adu karigumba kanda overall da swai gi karigi len yu wafam la ga di state subject oina adum post tor su ya dia bani haibu but very particularly ngasai gi tribal affairs and hill side kanda si order thok chu thok panina swai si karim kanda hill area committee gi aduga hill tribe council gi swai gi thabak khutau tungda lakadaba singda swai si khitang semdo ningbai karigi amakak fil to bo se oja sang ka se yabining brasni hojiki article 371C gi dedi karimata akhoi shokpa khopa leite Kuki gi kaisina tongan ba article 371C gi kaino oina su chattaba moi gi on kaino self style haiba tare ne tongan ba ma chathari ba aduna hoje tangkhul gi da naga gi area da di chief headman haiba leirasu madu akhoi gi village gi administrative structure the system da di akhoi gi federal structure ne haba chief haiba di ma ge maming da heredity oigera ama oibo ne haba adubu makha da village authority elect tawruga tam loiraga akoina thabak se system se government se local se run tawhale ba aduga chief ne haina mana punto tawdu boya de ba authority ki knowledge yaugani public ki knowledge yaugani ba approval yaugani ba natradi chief to lothok gi mabu step down tawbagi right loina lay ba koi ki ko aduna chief hirasu chieftain ship hirasu akoi tangkhul gi structure ka naga gi structure ka Kuki gi gi am tonga le ba Kuki gi di chieftainship chief hiradi mana whole entire village to magi khut control se to ba public ki approval yaw ba yaw ta ba khangde lam yon ba khangde kaino aduna takpadi madu da akoi na proof ama phange ba aduna takpadi moi di lamdu leiraga mi amakhak tuna leiraga village se establish to bne lam leiba mapuduna mi amana paisa pai na laraga hombo chongba de gira x y z de gira lam se leiraga mana khunama mamin thonlani establish tawrani mana adugi chief headman oirani adu oiraga mathang kausalaga undertaking amada na sida leibi ani sida leiro aduga facility ningthaugi makha da leigini haiba system da asina takpadi hoje Kuki singje ayamba se moidi horofam original hai se leite ba Manipur da tasenga amadegi lare hairaga nagadegi oigera amadegi oigera lamse leiraga karino ma piraga matam da maina leirakhiba potne ba hojik loina moi leiriba mafamse lam kadai khaibi kadai lowe kadai ayaba da lowe kana maina lehale kamaina list tawraga leibra se record loina leiaba aduna hojik lamdu mana leiraga leibane na madu example hojik cycle mak ta so ai maming di paning de ex MLA ama mana khun manga gi ningthau pu oyaba chief of ma mi ama na ko
kari no lamdu mana leiraga mana khunta haleba sumaina establish taweba khoi naga gi di aduna hojiki article 371c the high resisu madu high adu to laya dana ningthauna kushirashi tawbagi kaino provision pi deba khuna no ba ma seme khuna ma establish now recognize tawgani habase ADC mayam gi assembly gi approval yaweba khuna no ba ma recognize tawgani habase direct ya deba keje the phong batanda ningthauna khuna duna thagani tharaga ADC member duna assembly pham gani cabinet ki type ta aduga ADC member mayam duna resolution am logani masi yare haina adugi resolution matungi basis mutuna tribal hill affairs ta tharaga madugi matungda village to recognize ta we haina asigi process layaba adung sai hairi ba article 371c gi kaino matungi na su Kuki singse adu da su apply tawde adu da su chatte moise atopa yam topa yamna aduga people ski sovereignty da su moi share adu da su leite adum self style da natraga mi amagi dictatorship ki mong da ningthauduna mafam lairani mana establish tawrani magi sage mung kaurani khuning thaudu macha nupa ani hum laigani madu macha nupa paisa pairate atopa lama da mu lairaga macha nupa ahan second third to the ningthau oihale moidi ningthau jasmai matham khara aduna moida de paisa khara pairaba ningthau loina oibi yaba lay maramdi lam machem lauraga khun village houses tara tarani khuna ma semlani abo honor do madugi establish tobuduna ningthau dum oiraga chakhieba akhoi gi de aduna te aduna akhoi gi tangkhul gi de naga gi de chief hairasu akhoi gi headman hairasu assembly phamlaga mayam gi approval community lene aba ayambase ningthau gi ne mana kushirashi toba yade NRJS hairasu mana kaino kakpa yade mayamna assembly phamlaga akhoi local kutimaki village kutimaki akhoi constitution layaba speaker su layaba akhoi di federal da chapma akhoi di ningthau hairasu assembly phamba kanda mana conduct toba yade akhoi gi speaker tongana thameba aduga ngasai village secretary appoint tawni kesar tongana laigini village authority phajana layaba Kuki gi di village authority hango leiroeba okay so nominee di leiramba yai nominee committee thamlaga ningthau duna adum loina all over handle tawgani aduga nungi tax khangde local adu the resource thokpa khangde mana yoningba yonbada adugi dictatorship madugi history duna proof tawbadi kari no hairaga moise atopadi laraga lam leiraga establish hobani habani aba aduna hojik article 371c na piri baduda Kuki singna tawriba chalairiba masi opposite chale article 371c gi makhada su moise chatte aba ko oja sara chatte aduna aina muka haijaning badi yamna angakpadi akhoi Manipur da chahi atup leirakhre moise akhoi Manipur gi mini origin ne akhoi ju indigenous ni haire kari gi tama indigenous haire di record maintain tawse data ma thamjai kanda yadabno aibse asidi machine takpadi hoji mina hainariba mayam ase chumlakhre aba post adu da lai aduna Kuki ki chieftainship ji totally masidi government ke system dadi Manipur dadi chunadre aduna masidi hondhogadabani Kuki ki chieftainship ji totally masidi akhoi gi kaino da chanaba yaroi da ba pot ama weba chieftainship yam ngan na haibate yam ngan na hujik nataba hujik pudi khandi khanari soiro opinion mayama adum pinari tawdu chieftainship haira kandadi karigino muthal andrisi haibagi abolish torom drisi haibai question ama yam chong thuli thank you Oja Sankasa